bibereye ku rukiko aho Ingabire Victoire Umuhoza yarari kuranira byabaye nabyita ko ari isanganya cyangwa se ibintu bitangaje kubera yuko uyu mugore yamaze kuburana igihe urubanza rwari rusojwe rurangiye maze ubundi banga ko asohoka banga ko bamusohora cyangwa se kugira ngo itangazamakuru rimubone nuko inzego z'umutekano dore ko inzego z'umutekano zakumiriye abanyamakuru cyane cyane babasohora hariya nk'uko mubona ku rukiko babavana mu gipangu imbere babajyana hanze. Ndakubwira yuko nyuma yuko basohoye bakabajyana hanze ibi byateje ikibazo gikomeye cyane. Babajyanye hanze abanyamakuru mu kujya hanze birundirana ahantu hamwe nkuko mubibona muri video. Nyuma yo kurindira ahantu hamwe rero ibingi byateje ikibazo gikomeye kubera yuko byatumye abantu bose bari hanze, abaturage basanzwe n'abandi bose babonaga bahita bashaka gushungira ngo bamenye ikintu cyabaye n'ikintu kiri gutuma abantu baba benshi. Mu gushungira ko abaturage rero n'abamotari n'ibiki nkuko bibona babaye benshi birangira rero biteje ikibazo gikomeye cyane binatuma abantu baba benshi. Nuko rero polisi uri kubigenza niho kuba habayeho ikintu cyo gusohora imodoka Ingabire Victoire Umuhoza yajemo barayisohora ndetse banabwira n'abanyamakuru ati mugende byarangiye. Baragenda basa nk'abagiye kugira ngo bajijishe abanyamakuru ariko mu kugenda niko kugenda rero bagiye hashize iminota baza kugaruka. Ndabwira yuko Ingabire Victoire urubanza rwarangiye mu masaha 9 ndetse kandi nyuma yo kurangiye mu masaha 9 niho bonho aje kuva neza ku rukiko isa 12:10. Niko rero kuza bajisha abanyamakuru n'abandi hanyuma bundi nyuma yuko imodoka zagiye bisa nkaho wari uyoboye abapolisi yagiye ariko nyuma yaho akaza kongera kugaruka nyuma yaho ibyo ngibyo rero byabaye abantu benshi bumiye baravuga ati noneho bigenze bite ko tubona inzego z'umutekano zageze kagaruka byagenze bite. Nyuma yaho rero niho ku mugoroba saa 12:10 niho inzego z'umutekano ndetse bazanye imodoka agendamo basa nkaho bakingira akanyamakuru bamubona. Urebye uburyo imodoka ziparitse urabona ko ahantu zari ziparitse zari zigira ngo batamona nkuko mubona muri video ntago ifashe neza ku buryo uko yazamiye uko abanyamakuru bose babasohoye babigiza kure abaturage nabo baza gushungera ibintu byose bisa nkaho byabaye mbese kuko byateje ikibazo gikomeye abantu bibaza ikintu cyabaye birabacanga ariko nuko nyine byateguwe kuko byageze naho abanyamakuru bavuga ati ntago tuva ahangaha inzego z'umutekano zikabirukana ati muvano mugende akanyamakuru bavuga ati ntago tuva ahangaha natwe tubyemera. Bamwe baravuga bati rero ibi ngiye bari ikibazo gikomeye ndetse kandi ntago n'ubundi bavana batamukamiye kuko n'ubundi byarangiye mu gihe Ingabire Victoire bamusohora bwije ariko n'ubundi abanyamakuru ntibabuze kufata ko mubona muri video yacu nk'ukwezi TV tuba duhari kugira ngo amakuru yo muyamenye neza kandi ndani. Abenshi bagumye ku komanta bavuga yuko n'ubundi birangiye bamusohoye ariko n'ubushize niko byanyenze kubera ko urubanza rwararangiye batinda kumusohora ko abanyamakuru nibake bafashe video Ingabire Victoire Umuhoza asohoka mu rukiko. Rero nubwo byagenze gutya ariko barayifashe rero benshi bagaragaza ko byageza ngo bigateza n'ikibazo kuko abashinzwe umutekano polisi y'igihugu aribo batumye Ingabire Victoire bavuga bati nyamakuru ntago nshaka ko mu foto ariko bavuga ati mugende byarangiye babavana ku rugero ubwo saa 10 zageze bakavuga ati akazi kakorerwaga mo hano mu rukiko karangiye ni muzinga ibikoresho mutahe badusohoramo rero nk'abanyamakuru twaduhari nk'ukwezi TV nko mwabonye ikiganiro cya mbere dusohokamo gutyo ariko natwe bati ino nkuru tugomba kuyizana tukayibagezaho nk'abakunzi b'ukwezi